Katona tu ipake na istilahnya kong kagaga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye. Iya tu napake tau pandrita riolo nasibat tu kong kana pau. De tu makada biasa-biasa je. De to tande nang kana sikolara, de nang kana pesantren. Tapi ya kong kana pau ina sibat tu ha. Iya tu napake. Pak dongang akoti pak gurungang. Ilawi ihdinas siratal mustaqim. Ilawi. Iya kok kapitu mu baca yero napa ko tokong magay lay yalek ko ano patunjuk maka daya kong kaaga mo hadapi ada kesimpulan maka da makuy matu iya na tu biasa na maka da matarang itimun na tau matoy riolo agi na po nakara makotongan sebenarnya di situ ya jinat tokam iya lemeto patunjuk dari dalam hatinya tu maka da makuy Nah, itu napa guru atau pandita termasuk guru tak Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mikoto mas sampaja sunnah makanja ipake sampaja sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama istilahnya ia ko tak buka nih ronaleni patunjuk pengala taala makoro edena atau istihara kong kami pigau. Biasa dia nato pake makara magaro nasaba ang kami to na macam ningo kotie makara de iya mi mato makanja ang kami mato na ang kagagame na pamulay makara bismillah yakin na yan na to biasa nakada pe ko padangka makada aja mulli ko de na tarala ito ang kada makoro aja mutanang iko de mudupay ya mana na to nasaba nato kami to ni hati makara de jaji na makara matipo ng Allah Ta'ala o ko kakapamasa na taku munro ya ko nakapa ngaci dia taku madece nga betul kan ya ko muka pamasa makara salama insyaallah salama ya tu tapi si batu pisi bawa ya ro patunju o ko ni munro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicam yang kedua mi aide itu butuh istiqamah pananungan apalagi di tomatoku macocoy na to apa ya tu kuma coco ni tahu tak tambal lo lalang itu dia na tambal lo saliwang paki te mamula kabur na sabay suruh paki mata batin na paring kalinga mamula no na sabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakulengi lebih noi turun ni pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu sitongan na aja na pedelo nasa magya ng kamata mako si ja na bute magya ng kadina ko iya gagay ang kawatun na tapake ang kawatun na lebih banyak menggunakan mata batin engka palai ko patapulo ni umuro na teto pa itu umuro pitungas tegere pitumpulang itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asan na ito pitungas so jajin na tawe iha kekaiwi ia kode na sampak tambah pitung ngaso 10 pa ia kode mo pa na sampak tambah si pitung ngaso 20 sidi pitu taung umuru na nana isure mas sampaja magi na pitu manang magi na pitu pitung pulang magi na de na natanya pitung pulang na iwarungang ruh nana ko kilala na watane do siya pe patampulang malam ke-100 tu malam ke-4 bulan tu malam ke-120 natanya pitumpulan na padal ya komelo makada yalen ni ruh anana iwarungan ni ruh kedo niya tu nana kilalan na watana indo nakapatampulan umuruna made na ko syukura tawi made na ko patampulan na magi na ko pitun na magi na ko pitun na natanya to ula kalahiran ni ro pitu aserapi itu kere magi na ko pitu itu kere langi pitu susung tanay pitu lapito matawapa ite akapitu to macane masa itawe akapitu to suju itawe pitu to na patagesa 2 pala 5 di ulu 2 tu 2 aje pitu rakaat na sampajangnya 10 pitung kato pitu lalan naro itu kere magi na pitu yan itu ampe to motot tariolo yan ang kadinang kanomoro na pitu-pitu tapanalin do dui nasawa de nasalay ka ang kanadi kusima de nasalay ka di kong kamuy manasani itu pelajaran ang ketujuh itu istimewa Pak Allah memilih
Napili po nga latala, law reke nga kiga, tapakan niya kitolin na niya, kumiki, ipadisangangi. Pitong ngaso jajin na nanaeh ke kayo, ya kode na sampa, tambay pitong ngaso, kode mo pa na sampa, tambay si pitong ngaso, berarti 20 sidi. Pitu taong umuro na, sore mas sampa dyan. Gang ka 10 taong, barasa ikaw ke 10 na taon din na sampa dyan, karena menghadapi 14 tahun, 7 tahun kedua. Apa yanang kanana de na sampaja ngoko 10 na taw gang ka 20 si di maraji masampaja. Yan na de mo pasame mangoko total lutaw nga lato 10 na ya to na 10 taw lato 10 pa na sampaja makanja sampajan na de na mangki mo patuju masampaja lato 20 si di. Makotiha. Itu pendidikan. Kemudian 7 taw umuro na nana patame masih sekolah SD. Itu 7 taw umuro na tame SMP. 7 tahun umur na tame SMA, 7 tahun tame makuliah. Itu 7 tahun. 10 tahun ditambah 7 berarti 20 sidi. 20 sidi tahu makuliah ni itu. 20 sidi tahu tambah 7 tahun berarti 22 tahun. Suruh lalu mak bayi ni ko tu koroni. Ya nade nak bayi ni ko tu man rasai. Ada. Suruh mak bene 22 tahun, makanya Nabi menikah di umur 25. Itu sebenarnya petunjuk. 21, 22, 23, 24. Ya lekko jadah sampai 25. Tapi aja naliwangi 22. Apa ya naliwangi 22 napa ko mabaine? Mamula itu makutu. Mamula itu cia mabaine. Mamula nino ya tu keinginan nah. Madaryo ko tu 7 tahun joka. Manrasan itu maginan rasa. Walengi contoh. Iya ko 22 tahun 22 tahun nak baine siat tahun anak nama tu napa masih sekolah 7 tahun tu napa di masih sekolah anak napa kelas di SD 30 ni tahun umur 6 na lebih meni 40 tahun ya tame sema anak-anak 50 ni tahun dena nulle ambona napa me ya saparang anak nama gare. Itu sudah diatur. Iko kalau lo aja monro. Pentingnya. Ina tu ampai magi na pitu sih. Balengi contoh. 20 sidi tambah pitu 22. Iya ko 22 oko ni tirita tawe. Tambah gare pitu. Iya ko 22 tambah pitu. Berarti 30 siya garo? 35. Iya ko tu 35 suruh di masa padale. Suruh ni berusaha ko tu. Nasabao ko nito tak buka. Malomo pintu dale ko ti bukarang. Iya na 35 tambah 7 tahun. Na de na sogi. De na madece ngoko tu, de na me 7 polena damu makwaman itu na mate. Itulah orang yang sudah ditakdirkan sederhana kehidupannya seperti itu. Yana tu nak ada Allah tetapkan orang yang senang ataupun tidak. Ukitu rita. Yana yawana patapulo talu nasogi berarti madece tu layase. Madece pakalinonna. Tapi ia ko makomi keadaan na tiyawana patapulo aja na takalichua makareso. Apa makomi matoman itu jalan-jalan materu ya tu. Itu sudah dipelajari ulama. Okom itu yita. Makanya dia tu gak tahu sogi malolo. Engkau tu tahu kada sogi malolo. Memang okom itu produktif nah. Ya nadapi ni patapulo talu tahu layase na nade nama deceng. Maka dia tahu pandrite. Ia kalau ko sompa anawan-awan no rewa. Mu tambahi si 7 tahu rewa no. Aja namo ko kampung na tayo masapa. Rewa no pasisumpung silaturahmimu. Siba keluargamu. Sapa manang pakanjak silaturahmimu. Nasaba umuru eman itu mulalu. Makiro. Jadi sempatkan diri dengan keluarga. Makanya banyak ulama di umur 40 dia tinggal di pondok. Sudah turun. Jadi dia nama cene. Oku di pondok membina anak-anak, membina anak-anaknya dengan keluarganya. Ya jion rama sapadale yawana patapule layawa. Ya naliwangnya tu layase mulo sompa rewa ko. Angka apa atau lo sompa pak doro ni na dia mau panarewa. Nasa biji iyama ide mako mematoman itu. Itu pahangi.